Yes. Amune biikab Kolenjin. Inoni ko RAY-FELI Studios manze oin. Ak Nikiwa show. So kwanet kanget any. Mi reaction video ikere wonin. Mi story netesetai. Oo mabek story chukicha chukiba Milka. Ane nguni kolele inyonyi ak ine Cyrus lelen tinye age iyoe ne ak inye are ibangange ak inye. Ane siko makingen as inye ingen is ngori chebo kot ko makingen. Ana ne Nikiwa show. Noton no my fans. Noton kabisa. Ngori chebo kot ne ko kiwokin. Kabisa. Katori. Sawa. Kakosto ane kabisa Milka. Kola Milka any. Woni nangekas ingeris korong amakekas kisibike. Ore yu angoboto dancing any. Torke dancing yasinye kidogo elenjini. Are ngene le Milka kochome tugucho ngilenjini. Wasta chito. So my fans, kakibe nguno kinami session ingen Nikiwa show. Nikiwa show ko makomeken sure kole en kit age tugul netesetai ko lazima okas my fans. So mi Milka ko chachishan kole ko muton age moyoni anyi wendi Orkoik show. So mabutwok story no. Wendane kan nekechenge. So my fans kakibe wasinye direct to the session. Ne nondo. Makikoenge. Teke direct. There's volume korong. Inge my fans kochame volume. Makisoe. Ya Milka. Wasa munna. Kotora tengoroi kanyan. Kotora kaya sinamwa. Dale wale ne Murife don't run. Murife don't run. Dale labat kaget labat yagasi. Cyrus. Kalau baru no wirta. Ngota sta. Milka. Amo wasta ke goroto chu. Agere wirta no mago tiene en yu. Hello. Wer China jera sawa ni naona hiyo wasi. Milka. Aya ni naona. Aya twende. Yawe Milka. Lego leno. Wala bampa to bampa o. Kama wala nenda go kurego. Ati go magabia ka. Whatever, oh, if I know whatever. Oh yeah, whatever. Whatever. Kaso le mu whatever. Oh Milka. Mo lo go ke Jesus. Magi ke Milka. Ana olo ai chu yo. Para go chute chis ana Orkoik jugote.
ano mo. Wala kwana, Milika. Wala ka nyo na ba emet ay. Ako mama ko lele no. Lele mo mama. Bye mume wangu. Ako mele kuti to mama. Tot ko ba? Rajut. Kalau ka ba ano? Wise you. Demi no ba sai da. Yuka mau. Ko ba na new catch? Yuka jo. Ako ya mele ako pura yuka jo. Masai da ko ngo. Ya. Lele sai da. Ko taga mood lo. Baga ba. Anatinye chele belet ak ine meleka. Na keso. Down. Agoi down no. Kalau ibu nggak ngeteng wanya. Barak. Agak nguanya. Iya what's up? Ya itu. Kata tanu, Milika. Kiwekin. Niko nam. Yes. Ko bego. Ko kasis tu jaga mo meleka bana. Lazima meleka kabeleta. Lakini kilelo. Kangen Milika iwa. Lakini kilelo ngityo. Subscribe na ko chill bell no mi ngwenyon. Notification bell na no mi on. Siko bire goes log yo gabalanju. Ars ko lazima ngekwerchiu. Go jioni ono nyo mungdo si bwana. Ko at least ko mi ina. Ko kwere ko lenje ngityo. Ko me boy kani. Megero lawa style. Ogere mi chita aga na new run mi on ole. Kibare Mr. Kolo mwenyewe. Kibare te Kolo so. Ana kolonde. Kile bare gesa indetu. Kabisa mpaka asubuhi. Gele mpaka chai. Tikin. Nota. Na tikin kabisa. Ko mageger ko sawa ngala en ground. Fiti chapon kabisa ngala. Ile ni na Milika. Ali ni Milika anyu. Ko ite manje bona nang iweka. Ko ars ko kala ka goya. Ko lo wa no. Kete ge pampa to pampa ak nongo itu. Ko ko iti. Ma na marusi alana. Arusi ya no ngara. Ala chore. Kan lo sinye sairasi ni. Kan lo tot pa amuta mutu. Ko wango le Milika sa mami ngala. Kikete ge bang paga para ko te para go ida. Nana ko le iwe. Don't forget. Murive and don't run. Murive don't run. Ko le yo ana mo gitala. Amo getala. Sawa. Kwane. Nota. En channel na nyun. Bonika show. I-like and comment na ikonu na kwane kwerkengele no kabisa ile kabisa mabele biko sinye ile ni ko ile RAY-FELI studios la ting alana so ko bole met ko chaye meto job kiron ba Haya. Tatu fast tarehe moja kema kesherekea mbwana ko ni 25 kagina olenjin ni pa olenjin ni nguna wo maba sinye tariki tatara 22. To matao. Count down kwata. Ata. Kulle. 1. So mo. 1. 2. 3. Lakini monne. Isa mabota. So langatune mnye mafans. Timwa kwa kemyach. Piga kwa lenjin ko magiangusha nige. Kichomege engila. So langatune mnye. Big up. Ketu. Onge legend mafans. Chonjo. Nangong no.